Kama kuna neno Mungu alisema maishani mwako, subiria atatenda. Kama kuna neno Mungu alisema maishani mwako, subiria atatenda. Haijalishi nani kasema nini maishani mwako, subiria Mungu atatenda. Alipanga Mungu, mwanadamu hawezi kupangua. Kusudi la Mungu, mwanadamu hawezi kupinga. Akishasema ndio, mwanadamu ni nani apinge? Akishathibitisha, mwanadamu hawezi kupangua. Wao ni kina nani waseme utainuliwa, wakati Mungu amepanga kukuinua? Wao ni kina nani waseme utaishia nyumba za kupanga, wakati Mungu amepanga kukupa nyumba? Kusudi la Mungu lazima litimie, hata kama wapinge hawawezi kupangua. Kusudi la Mungu lazima litimie, hata kama wapinge hawawezi kupangua. Kusudi la Mungu lazima litimie, hata kama wapinge hawawezi kupangua. Kusudi la Mungu lazima litimie, hata kama wapinge hawawezi kupangua. Kusudi la Mungu lazima litimie, hata kama wapinge hawawezi kupangua. Farao alitaka kupinga kusudi la Mungu lisitimie kwa wana wa Israeli. Farao alitaka kupinga kusudi la Mungu lisitimie kwa wana wa Israeli. Hata kwako kuna Farao ameinuka kupinga kusudi la Mungu lisitimie kwako. Kazini kwako kuna Farao ameinuka kupinga kusudi la Mungu lisitimie kwako. Ila kuna Mungu mwenye nguvu, anajibu kwa upana, hakuna gumu kwake. Wakiwekwa vikwazo mbele yako, yeye atasimama kupigana na adui zako. Mipango yake haizuiliki, si kama mwanadamu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Mipango yao haiwezi kuzuia kusudi la Mungu. Maneno yao wala si mwisho wa safari yako. Usikate tamaa kwa unayoyaona mbele. Kusudi la Mungu haliwezi kufa. Kusudi la Mungu lazima litimie, haliwezi kufa hata kama kabla ya wakati. hawawezi kupangua. Hata wapange kifo chako,